Godina vam nova i dobro nam došli u prvo more u 2016. godini. 6 friških priča s Daškom Lanjskoga i ove smo nedjelje ugurali u pola sata. Upoznaćemo jednu novu komižu, kušati vino koje je 1,5 godinu na dnu mora u amforama čekalo da oduševi nepca. Oduševit će vas, vjerujemo kao i nas, buđenje oklopnjače Palestro. 150 je godina snivala na dubini od 120 metara. Manje nas veseli sve češća pojava nezavičajnih riba i rakova u Jadranu, no osmijeh zato razvlači jedan dječak iz Preka na otoku Ugljanu. Ostanite na prvom i provjerite zašto. Na pučini smo sjeverozapadno od otoka Visa, u akvatoriju gdje se prije 150 godina odigravala Viška bitka, najveća pomorska bitka u povijesti Jadrana. Nakon što se prije 10 godina otkrila olupina oklopnjače Red Italia, sada se otkrila i lokacija potonuća druge talijanske oklopnjače iz te bitke, Palestra. Palestra su pronašli istraživački ekstremni ronioci iz Dragor Sub tima, Dražen Gorički i Alex Kvarantan. Ovo su fotografije koje su Dražen Gorički i Alex Kvarantan snimili na 120 metara dubine. Vidljivost je bila odlična i s velikom sigurnošću mogli su utvrditi da je to talijanska oklopnjača Palestro. Strastveni ronioci već godinama žrtvuju svoje vrijeme i novac kako bi tragali za velikim olupinama. U širem akvatoriju otoka Visa zaranjaju na lokacijama na kojih upozori jedan hvarski ribar. Po tim zadivima smo ronili, znači znali smo da se dole nešto nalazi, ali nismo znali što. Sve su dubine tih zadiva bile od 100 metara pa nadalje. I tako je prošle godine na red došao i taj Palestro, zapravo Dražen Gorički i ja smo zaronili na tu lokaciju, ne znajući što se dolje nalazi, i ukazao se brod. Zadatak trodnevne ekspedicije Ministarstva kulture i Hrvatskog restauratorskog zavoda je novim zaronom do Palestra i službeno potvrditi taj povijesni pronalazak. Trebamo dokumentirati olupinu, napravili smo fotomaterijal, sad nas zanima videomaterijal i želimo snimiti detalje broda, da možemo to usporediti sa nacrtima koje imamo. Nedostaje Alex Kvarantan, no uz Dražena Goričkog sada su preostala 2 člana Dragor Sub tima, Splićanin Leo Lušić i Banjolučanin Uroš Jelić. Svaka ptica svome jatu leti. Ove ljude je povezala ljubav prema ekstremnom ronjenju. Na ovako velike dubine roni se sa posebnim aparatima, takozvanim rebriderima, aparatima zatvorenog kruga. To su neke krajnje dubine koje takvi aparati dozvoljavaju, 120 metara. One su nedostižne za obične ronioce, čak i za neke tehničke ronioce. Dražen danas roni kao snimatelj, učio sa velikom rasvjetom i ja kao model. Ti ćeš nam posluži za omjere veličina. Da. Ekspedicija ne bi bila moguća bez velike pomoći Hrvatske ratne mornarice i obalne straže. Posade minolovca Korčula i patrolnog broda Novigrad vrhunski su domaćini. Tu je i nezaobilazan zdravstveni tim HRM-a koji pazi na ekstremne ronioce. Zlu ne trebalo, pripravni su i helikopteri Barokoma. Dražen, Uroš i Leo napuštaju nas na nekoliko sati. Plan je na dnu kod olupine provesti 20 minuta. To znači da će im za dekompresiju, odnosno izron, trebati više od 4 sata. Vrijeme je da nam nešto o velikom pronalasku kažu i znanstvenici koji vode ovo istraživanje. Jurica Bezak prije 10 godina sudjelovao u otkriću Red Italije, no tada se oklopnjača pronašla ronilicom, a ne zaronom pravih ronioca. To je pogotovo značajno što smo ovim dokazali zapravo da imamo kontinuitet u tom ronjenju i istraživanju, odnosno zaštiti podvodne kulturne baštine. Sama Viška bitka je vjerovatno najznačajnija i najveća pomorska bitka ikad odigrana na Jadranskom moru i jedna od značajnijih i većih bitaka u svjetskoj povijesti uopće. Tako da pronalazak broda Palestro 10 godina nakon pronalaska Red Italije je sigurno jedan od većih pronalazaka u znanstvenom i istraživačkom smislu na Jadranu. Riječ je o jednom od najdubljih znanstveno-istraživačkih zarona ikada u Sredozemlju. Ronioci nisu odmah pronašli olupinu koju je eksplozija na površini razlomila u 2 velika dijela, pa su tako na dnu proveli čak 33 minute. Najvažniji su ovi snimci kljuna broda, koji su i osnovni dokaz da je riječ baš o Palestru. Jako je mutno i vidljivost je negdje 3 metra i trebalo nam je 25 minuta da nađemo taj dio. Ušli smo u brod, snimili smo kljun. Ekstremna dubina i dužina zarona, to mi je bio i najdublji i najduži uron do sada, 120 metara i 5 sati.
To je ono što ove ljude čini sretnima. Netko igra karte ili mali nogomet, a oni zaranjaju na 120 metara dubine i riskiraju vlastite živote. To svako ima neki hobi, neko za autima, neko za ženama, a mi za morem i ranjenjem. Tako da, eto, to je jedan hobi koji je prerastao u strast, koja je sad otišla već malo i predaleko, što se kaže. Sva ranjenja su postala ekstremna. Ekstremni ronioci iz Dragor Sub tima idu dalje. Imaju još mnogo planova na velikim dubinama. S velikom sigurnošću možemo reći da Palestro nije posljednja brodska olupina koju će pronaći. Ovo je slikovita komiža koja kao da širi ruke prema morskom prostranstvu, prema Biševu i Palagruži. Izgradili su je ribari i težaci. Ali postoji jedna mala, mini komiža, izgrađena i oblikovana u dječjoj mašti i vještim rukama legendarnog Pepe Kalafata. Evo kurta. Vidimo preskoče. Evo tebi, evo kurta, malo će tebi. Doj, Ante, važmi ti, jel? Na komiškome velome žalu mala škola i u njoj djeca i meštar Pepe. Da šta si to radila? Brusila brod. Brod, to te barba Pepe naučio, jel ti? A šta si ti radio? Pakala sam brod. Aha, lijepi je brod. Jel voliš brodove? Da. U ovom prostoru ovdje sam ja 61. na 22.8. došao učiti zanat. Pisao sam 42 kila. Za Kalafota. Za Kalafota, to ti je lavro mestarondre, Gusunica, Stipe Kalafot, to je od pokojnega Kalafota, brat tamo isto. I jedan Petar Zanki koji je išao u Australiju. Koliko sad ima Kalafat? Sad nema nijedan. Evo jednoga imamo ovdje. Ja sam u penziji 10 godina. Ali još gradiš ove male. Ovako, kad sam joj išao u penziju, ja sam se uvatio sa, evo viš, pravim male barkice i za dušu radim to za dicu, da djeca nešto bruse, da nisu oko kompjutera. To je moj cijela poanta toga. Uz kompjutere zaboravit će tko su i odakle su, mislio je Pepe. I domislio, s djecom će graditi malu komižu. A ovo je falkuš. Bez falkuša ne bi moglo. A ne može, a sad su 4 u komižu. Prije jedno 5-6 godina je došla ideja da napravimo mali dio komiže. Ali svake godine je nešto falilo i svake godine bi dodavali još mali dio komiže, još malo veći komiže i evo ovaj puta je nastala cijela komiža i vrlo smo ponosni na nju. Ova mala komiža i nije tako mala. Maketa je duga 12 metara. Komiža u malom od Gospe Gusarice do Svetega Roka i sve tamo do Mustera. Uglavnom, prvi fejs, uzmore i ovo, i drugi red kuća. A mi nastavljamo dalje, gradimo i dalje. Dalje se gradi komiža. A da, djeca su postali arhitekti. Nemojte samo u bespravnu izgradnju ući. Morat ćemo Dropuličku pitati. Da. Kakvi su graditelji djeca? S puno žara rade, vidim ja. Oni su oduševljeni, znaš, kad dođe nešto između ruka, on to napipa, kad ti to osjetiš me prste, onda je to nešto drugo. Jedno je priča, drugo je direktno i priča i to. Vela komiža osunčana zimskim suncem kao da pozira malim graditeljima. A oni grade i pjesmice recitiraju. Po komišku, kako ih je Pepe podučio. Storia ad marum, sad gore u šufitu kantu, sto storia ad marum, palcina nonje pala, prašina se nini starla. Prikošćo pana pikonte, više gaće jakete, tri fešte žal fešte, sudoričini kalcete. U škatulo pliša dokumente se cuvalo i pine se zaklopalo. Svi u kuću, svi su znali di su storico cuvali. To je zaista jedan lijep primjer kako se može u djeci potaknuti stvaralačku ingenioznost i to je jako pohvalno. Evo ja čestitam mom rođaku Tonkotu, Pepetu. A ovo su komadi, od čega se kroji ovo? Pepe u svojoj maranguniji na otvorenome mašta i oblikuje dalje. Tko zna koliko će još mala komiža porasti.
na radost mališana, a kompjuterima za dišpet. Tražimo strane vrste riba i rakova u Jadranu. Traži ih Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pomoći će im u tome i ovaj letak. Isti bi trebao doći u ruke svih jadranskih ribara i prijatelja mora. Jer jedino uz pomoć ljudi koji su stalno na moru, znanstvenici mogu doznati tko nam je sve novi stigao u posjet. Ili se pak želi i nastaniti u Jadranu. Gotovo proročanski na naslovnici je letka prugasti kljunaš. Najnovija nejadranska ribica ulovljena i prvi put zabilježena u našem moru. U isto su vrijeme do znanstvenika stigle čak dvije. Jedna je i za sada jedina koja je i opipljiva, a ne samo fotografija, ulovljena vršom za škampe u Riječkom zaljevu. I druga zabilježena u Tršćanskoj luci. Nije otrovna, dapače u vodama gdje ona inače obitava, to su znači Havaji, oko Havaja, Tajvan, Koreja, Japan, koriste je za konzumaciju, ima izvjestan gospodarski značaj, ali počeli su i eksperimenti u marikulturi. Ovaj mali kljunaš poslužen samo na znanstvenoj trpezi čuva se u Splitskom institutu. Pretpostavlja se da je u Jadran došao balastnim vodama. Sitan je, no ta riba može narasti i do 80 cm i težiti više od 6,5 kg. Veliki broj tih vrsta je zapravo utvrđen u Jadranu i taj broj će se vjerojatno povećavati. To je zapravo neupitno da će te ribe i ti organizmi sve više dolaziti u Jadran i širiti se prema sjevernijim područjima. To su nekakve indirektne posljedice, odnosno direktne posljedice i klimatskih promjena, ali evo u ovom slučaju ove ribe koje smo danas spominjali zapravo se radi o ljudskom faktoru. I dok je kljunaš dobar za podzub, riba s 4 zuba može vas odvesti u grob. Čak i ova smrznuta s instituta i dalje može ubiti čovjeka. Srebreno prugana puhača, japanska riba fugu ili kako bi naši znanstvenici voljeli da ju se zove četverozupka, invazivna je, agresivna i iznimno otrovna. I ona je u letku koji će se dijeliti duž Jadrana. Postoje i nekakvi elementi da možemo kazati da je njezina populacija sigurno spremna da bi mogla naseliti Jadran u toj mjeri da bi zasigurno po nekim našim razmišljanjima mogla to uraditi u južnom dijelu, znači albanska i crnogorska obala, a što se tiče hrvatske obale već nalaze imamo kod Tribunja i Vodica. U Europskoj je uniji zabranjeno jesti sve vrste iz porodice četverozupki. U Sredozemlju se naime već gubilo glavu zbog zubatog ribljeg ručka. Prilikom prolaska kroz Suez dospijeva u istočno Sredozemlje i očito je da se dogodilo to da zbog svojeg agresivnosti i velike ekološke plastičnosti i na temperaturu i na ostale čimbenike okoliša uspjela toliko razviti populaciju da je već postala recimo u lovinama, mrežama, stajačicama u područjima Cipra, Izraela i Grčke, da već zauzima oko preko 50% cjelokupnih lovina. I nije jedina koja je krenula tom morskom migrantskom rutom. Ribe i rakovi ne poznaju granice, stoga ne čudi da se unatrag 2 desetljeća u Jadranu pojavilo 30-ak nezavičajnih vrsta. S onim prugastim kljunašem s početka, u našem moru do danas su zabilježene 454 vrste riba. S obzirom da su te vrste zapravo još uvijek rijetke i kad bi mi sada sami išli to od njih tražiti, to je bilo izuzetno skupo i zapravo praktički nemoguće izvesti. Eto, oslanjamo se na takozvanu građansku znanost, odnosno na dojavljivanje ribara i drugih ljudi u slučaju tih vrsta. Zahvaljujući dojavama, ulovima i fotografijama ljudi koji žive s morem i prepoznaju kad im u mrežu ili vršu uđe nešto neobično i novo, i imamo podatke o pojavama stranih bića u Jadranu. Laicima tek zanimljivost, no za znanost neprocjenjivo, jer praćenje stranih vrsta čuva i more i čovjeka. Desetljećima slika starih drvenih jedrenjaka u krilu Jesenice mami poglede prolaznika. Danas je u ovoj luci oko 150 brodova, ali nažalost sve manje je tih drvenih jedrenjaka. Ljudi se orijentirali uglavnom na turizam. Brodovi su danas na mrtvom vezu jer je turistička sezona završila, iako se po vremenu to baš i ne bi reklo.
Ante Ercegović je 5. naraštaj brodarske obitelji. Njegov prapradjed je davno plovio na Lojdu, a on danas još uvijek plovi sa svojim jedrenjakom. Danas vozi turiste, a nekad je vadio pijesak. Počeli su sa pijeskom, i to suhim pijeskom, koji je sa kraja se tovario u brodove putem jedne batele i tako dalje. Ali kako su brodove pravili veće, tako se onda prišlo na vađenje pijeska iz mora sa kašikama i tako dalje. S vremenom su uz veće brodove došli i novi i jači strojevi za vađenje pijeska koji se vadio sve dok kamenolomi nisu preuzeli posao. Znali smo se naći na iskopu po 15 brodova, 20 u jednom danu kad bi zimi malo vrijeme pogoršalo se i onda načinilo vrijeme. Tako bi se našli tamo, a na svakoj taj brod je trebalo po 10 ljudi. To je čitavo selo bilo angažovano oko toga. Ostavši bez posla s pijeskom, Kriljani su se okrenuli turizmu. Najprije malim zaveslajima, a danas uspješno sijeku i veće valove, jer je rivalstvo da svatko ima brod veći i bolji od onog ispred dovelo do gradnje velikih brodova s hotelskom uslugom koji godišnje prevezu i 70.000 turista. Mi u 7 dana vađemo od Splita do Dubrovnika, pa se vidi Hvar, Brač, Hvar, Korčula, Mljet, Dubrovnik i vraćamo se nazad. Domaćih je turista malo jer i ne znaju za ovu ponudu, no stranci zato uživaju, a kriljski brodari uvoze devize u Hrvatsku. Novaca što zaradimo ljeti, što nam ostane kad damo državi, kad damo ženama, kad damo, onda ulažemo u sredstva u kapital naš bod da bude do godine ponovo uspješno, da se ne bude dogoditi kvarovi tokom ljeta i tako. Promidžba je to za cijelu Hrvatsku, a jedna od rijetkih djelatnosti za koju zanimanje pokazuju i mladi ljudi. Mladoga svijeta ima koji nastavlja, kao što sam ja od moga djeda, od moga tate nastavio, tako će i moji i neko isto tako mlađe generacije dolaze, nastavi taj posao, ali osnovni je smisao dobra komunikacija i dobar kontakt sa gostima. Zbog dobrog odnosa prema turistima, ali i domaće hrane koju im nude, uglavnom svježe ulovljeno iz mora ili domaćih vrtova, gosti se često vraćaju. Brodovi su sad na mrtvom vezu, što u Dalmaciji znači da dulje vrijeme ne isplovljavaju, a u Krilu to pak znači nešto drugo. Mrtvi vez je rad poslije sezone. Završila je sezona, brodovi se privežu i mrtvom vezu su. Međutim, mrtvi vez nije kazano mrtvi. Na tim brodovima se radi, priprema se za predstojeću sezonu. Lijepo vrijeme omogućilo je da se brodovi izvana ofarbaju, a ima tu i drugih poslova. Sad se rade reparature, kako koji brod. Neki ima unutarnje, neki vanjske renoviranja. U svakoj sezoni se popiše što imate popraviti i na kraj sezone to se popravi za naredno ljeto da ste spremni. Turizam je donio mnoge prednosti kriljskim brodarima, a i mnogima omogućio zapošljavanje, barem u sezoni, baš kao i nekad kad se vadio pijesak. Znači u Krilova momentalno je cirka 150 brodova i na svakom brodu je 6 do 7 zaposlenih ljudi. Ti ljudi rade do duše sezonski 7 mjeseci, ali većim dijelom ti ljudi ostanu na zimu da pomažu prilikom tih poslova koji su zimskom radu. Svake godine u Krilu se izgradi 5 do 6 brodova, pa i više, velikih željeznih, koji bi s vremenom mogli istisnuti stare jedrenjake. Europa nam nameće kriterije za rad na putničkom brodu, to jest gosti da bi ugodno boravili, ne prihvaćaju nikako drvene brodove. I mi smo putem toga morali se prilagoditi tim pravilima Europske unije i otišli smo korak dalje i počeli sa gradnjom željeznih brodova. Kriljski brodari žele zaštititi tradiciju drvenih jedrenjaka, po čemu su prepoznatljivi. Kažu, u tome im jedino mogu pomoći političke strukture, jer sami su nemoćni. Kažu da su kamenice najbolje u Malostonskom zaljevu, no uvjerili smo se da je odlično i vino koje je 1,5 do 2 boravilo u moru i to u amforama. Otkrivamo vam Navis Mysterium. Iz Maloga Stona isplovljavamo prema Brodskoj tajni. Tajna je i lokacija na kojoj se u akvatoriju Malostonskog zaljeva nalazi Navis Mysterium. Ideja o vinu u amforama rodila se prije 5 godina, priča nam Dubrovčanin Edi Bajurin, inače porijeklom Pelješčanin. No da bi proizvod izgledao autentično, trebalo je riješiti brojne probleme. Tako da smo se odlučili na kraju za ovo, da stavljamo staklenu bocu u amforu, sve to stavljamo sa vrhunskim čepom, sa 2 sloja voska i gumiramo i cementiramo i sve to bacamo u more na određenim dubinama
cirka od 18 do 25 metara, vodeći računa da su sve pravilno uskladištene, da su polegnute na čep. Zajedno s rođakom Ivom Šegovićem iskušao je 10-ak lokacija u Malostonskom zaljevu, dok nisu pronašli 3 na kojima se kamenica hvata. Taj bogati podmorski svijet obiluje veoma velikim brojem mikroorganizama i što biljnog, što životinjskog porijekla i tako dalje. On se taloži na glinenoj amfori, ali svakako vodeći računa prvenstveno od zaštiti, sve to zaštićeno znači sa železnim kavezima i na određenoj dubini, ali govorim od 10 lokacija ostali smo na 3. Ove su bile 18 mjeseci u moru, sada nakon vađenja njih iz mora sve moramo očistiti, znači skiniti meso, izvaditi meso iz kamenica, skiniti ovu travu, tako da ne bi imala neugodan miris. I nakon toga idu na sušenje i onda ide dalje u skladištenje i onda prodaje. Zaštićene željeznim kavezima, vinske amfore 1,5 godine borave u tišini mora i idealnim termalnim uvjetima, no treba ih redovito obilaziti. Trebamo svako 10 dana doći do njih, okreniti ih, rukom skiniti mulj sa njih i tako da kamenica može rasti, crn može rasti i tako. Znači ima posla? Ima posla. Moramo ih često obilaziti. Stavljamo ih uvijek na ponte, tako da je veći kurena, tako da brže raste, to tu sve i tako. Potrudili su se da Navis Mysterium od početka do kraja bude proizvod Made in Hrvatska. Uz vrhunsko pelješko vino, glina se peče u Petrinji, drvene kutije izrađuju u Varaždinu, a kovano željezo stiže iz Siska. A plavac iz amfore je poseban. Vino u moru ima poseban okus, poseban miris. Sve je drugačije nego ono što je bilo u boci u podrumu. Puno ljepše, puno punije, puno pitkije i tako. Nakon što je vinska amfora zaštićena na Zavodu za intelektualno vlasništvo u Zagrebu te u Europskoj uniji, okreću se tržištima SAD-a, Rusije te osobito Kine. Kvalitetu vrhunskog pelješkog vina potvrdili su i stručnjaci. Prvi puta kad smo se i pojavili na sajmu u Zagrebu, ljudima je to bilo interesantno, provali su to vrhunski someljeri i ljudi koji se razumiju to. Čak su mi pitali način otvaranja amfore, vidjeli ste sami da je dosta zahtjevan i težak, jer na stijenkama amfore talože se kamenice koje su stvarno oštre, poput malih ovih nožića i tako dalje, mogu izazvati jako velike ozljede, ali pravilno je otvoriti, dekantirati svakako tako vino i kušati ga. Ovo vino je za sve, znači školjke, kamenice, ribu, meso, znači vino je 15,9 alkohola. Sve je to dio ove zaokružene priče. Uz čašu plavca Navis Mysterium otkriva tajne pelješca, poznatoga po vrhunskim vinima. Istodobno, u akvatoriju s vanjske i unutarnje strane poluotoka brojna su nalazišta amfora. Život na otoku drugačiji je i za djecu. Više je vremena, više prostora za igru. A dječaci iz Preka na otoku Ugljanu jednog dana kad odrastu, o svom će djetinjstvu moći čitati i svoje slikovnice. Uz more, kroz vrtove i uske kalete, duž pijeska i šljunka, uvala i žala, oni žive svoje djetinjstvo i uživaju u igrama koje su nekad bile jedina razonoda njihovih predaka. Okupimo se i onda najčešće igramo se vani, kauboja i indijanaca ili tako nekih sličnih igara. Svi se zajedno igramo, zabavljamo i super nam je ovdje. Ivan živi u gradu, ali svaki slobodan trenutak vikendima i praznicima jedva dočeka s obitelji isploviti iz Zadra do obližnjeg Preka, gdje ga čeka njegov otok i uvijek vraća u ona dobra stara vremena. Pričao mi je tata, on bi uvijek sjeo pokraj kamina oko kući i pričao bi, a ja bi samo pozorno slušao i divio se njegovim pričama i pustolovinama koje je doživio kad je bio mali. I poželio je upravo to, a onda na poticaj učiteljice sve te doživljaje napisao i naslikao, pa je nastala tako njegova autorska slikovnica. U njoj pričam kako se mi stalno igramo, kako svašta radimo tu, kako ja imam puno obaveza, a tu se mogu samo opustiti i ne trebam se brinuti za ništa drugo, nego se samo mogu igrati.
stalno se zezamo i smijemo i tako. Spominje u njoj i svoje prijatelje, baš kao nekad, i njih razlikuje po obiteljskim nadimcima jer više ih je s istim prezimenima. Meni se slikovnica jako svidjela kad sam je pročitao, jako je fora ilustrirao sve to. Dobra je. Zato što je od prošlosti, ja baš volim ono što ima, naprimjer, u prošlosti ili što se dogodilo. Slikovnica je super, lijepo je opisao kako se igramo i zadovoljan sam i sretan što sam me uopće napisao da sam u prijatelj. Nahvatala, nakukala kauboja indijanaca, ljeti kupanje i igre u moru i sve ono što dječja mašta potaknuta pričama nekadašnjih otočnih dječaka može stvoriti njihovo je djetinjstvo. Ivanu je 11 godina, slikovnicu je napisao kao 10-godišnjak, a ovih je dana izašlo i tiskano izdanje. Za nagradu da ipak ne izbljedi smo odlučili mu počastiti njegove prijatelje s tom njegovom pričom koja je stvarno da ih podsjeti na to kako su se igrali, kako su uživali. Posebno mi je drago tu crtež jer on prikazuje naše igre, inače se igramo po šumama i skačemo okolo i tako. Nacrtao si i školić? Da, to je... Evo ovdje na ovoj tu stranici. Tu je naš, kako ga volimo zvati, Barbašime. On prevozi sa obale koja se zove Magazin do naš školjić, tu je inače samostan. Osim što piše i crta slikovnice, Ivan svira violončelo, pjeva u zboru, uči strane jezike, trenira plivanje i odbojku. Posebno je na svog starijeg brata ponosan 4-godišnji Bruno. I zbog njega, ali i zbog sebe. Kako ti se sviđa? Dobro, Ivan je mene načrtao i svoje prijatelje. Da. Njima najdraža slikovnica u kojoj su likovi glavni junaci oni sami, vraća ih, kao što i naslov kaže, u ona dobra stara vremena u kojima se dobro snalaze i u njima uživaju. Zaveslali smo vedro u još jednu godinu. Da vam bude sretna želi ekipa emisije More. I po starom, adrese su tu u kantunu. Vidimo se za 2 tjedna.